Kendit tai biang gajing yaset guli bat kawang bom apring bor pahra bat kenhun erang apo gajela Manipur ha gashiteng senya jong sisa jain menta katayo. Kitolong kubor kili tu bahagan gajing yaset bamar keliang arngut ki Central Reserve Police Force CRPF kila duno ela gajong gajing em bat arngut ki wepat kila mensau jur bha hadin baga kenhun king atiar kala thombor yaki ha katany naren sena jong gajela Manipur. Kani gajing jia kala jadang step pengap mana kasi sajan ha kabala subajur ba kidi kenhun erang kibla tombor ki CRPF jong kasis pa arpra batalion kaba pahara ha katai katany. Susu agane gajing jia la ituru basaungut ki pulit CRPF ki ba mensau ki kentup yau Jadaf Das en Sarkar arup saini bat Aftaf Hasan. Wat hapteng gijing aijing sumar kaba kerki Henry Sub Inspector ke CRPF UN Sarkar bat Head Constable u arup saini namar gajing mensau ke bajur kila kelat no. Kat bau Jadaf Das ber Aftaf Hussein menta kidang don hapdeng gajing syak sumar po hospital ya ke baki doktor kila kemi banyak bahaya gajing long jingman ke jongki. Uwe uhe pulit la pentip baka kenhun king atiar kila siat pathar na lor lum kabalas dang nadu kapor khat ar siteng senya bat kila peteng hadu kapor ar khat san min step. Ka kenhun king atiar kila kawangru dau granet hagba way ladik thai hapo kaktem jonga sispa arpra batalion CRPF. Labo iki pulit CRPF naga banta ban ajingeda ya kaktem jongka IRBN. Bat ki pulit menta kidang tuet juri ki breu ki badan kti hakte kam tambor persya iki bor pahara. Kane gajing jia kelanang pensniu dur susu ya gajing long jingman hapo gajela Manipur. Kabal sedang nadu benai jamang arja arpulai. Gajing ya kan at apring ki arjai benreu ki meitei bat ki kuki. Kabla shimru ya palar ars pangut kijing imbreu kijing julor kijing gesem kijaka maneblei bat kiwe kijing don jing em bat bun gila dut no lagi ying gesem kijongki.